bakwethu lapha ya kwi-page la MC Menzisto inkosi yama Facebook page ngibona udaba lapha ya kuthiwa usizi lwenyanga edumile enikeze isigulu 12,000 yathi asiqamba amanga sithi lenyanga ikwazile ukuthi sixhumanise noma waso ongasekho emhlabeni saxoxa naye. Bakwethu leyo nto iyenzeka. Siyizinyanga siyakwazi ukuxhumanisa nomuntu wakini ongasekho ofuna ukuxhumana naye uxoxe naye. Ukuthi ke lenyanga lena edumile okuthiwa inyanga edumile bese kwenze njani ukuthi ithenge isiguli ngoba phela mangabe uyinyanga vele ngeke wazi konke funa bena into ebekumela yenze bekumela axhumane nezinye izinyanga ezifana nathi ezikwaziyo ukwenza lowo muthi ngoba umuthi osebenzayo uyabona ukhuphule lelo dlozi lo sukufuna ukulikhuphula uxoxe nalo bekumele yena ke lo 12,000 awuhambise kwinyanga ezomnikeza lowo muthi bese yena lo muthi lo ewusebenziseke akwazi ukuthi akhuphulele lesiguli lesi. Awucabanga nje lesiguli asiphinde size simthembe noma ngabe kuthiwa bekuyinyanga impela eshayayo ezinye izifo ewenzayo eminye imisebenzi kodwa ngokuthi lapha ya ilahlile kakhulu umona ke loyo silwa nawo kubelaphi bendabuko asingabi nomona. Uyabona njengami nje mina njengoba ngudokotela Celo kuhle ngiyinono lenyanga angikwazi ukulapha isifo lesi sokuwa. Isifo sokuwa angikwazi ukusilapha. Kodwa uma ngabe ngibona ukuthi kunabantu abaningi abafuna ukulashwa isifo sokuwa kuyenzeka ngibathumele komunye ngimaziyo okwazi ukusilapha leso sifo. Bese kuba kuyeke kwesinye isikhathi anginike lowo muthi athi hayi obalapha uyabona. Manje babona kuyihlazo ke lokho kabanye abelaphi bese begcina ke sebethenga iguli nje uthi hayi kuthi sengingathenga isiguli ngithi hey thana ngakulapha ukuthi hey yekeni leyo nto belaphi yekeni leyo nto ndicelela igama labelaphi nje phansi. Kuyaziwa kulihlazo ukuthi mangabe umelaphi awukwazi ukulapha isilonda awukwazi ukulapha ibhande kodwa okunye uyakwazi ukwenza ngeke phela sikwazi ukulapha yonke into njengoba nakodokotela lapha na odokotela basentshonalanga kunodokotela ospecializer ngento ethize kunodokotela ospecializer ngento ethize akuloku ihlazo ukuthi wena mawuyinyanga uspecializer ngokulahla abantu izilwane awukwazi ukuvula inhlanhla zabantu akulihlazo lelo mlahla umuntu isilwane bese umtransfer kwenye inyanga usho ukuthi ayimenze ini nani ngeke siphathiswe sonke into efanayo siphathiswe izinto ezahlukahlukene injalo nje ingane zakwethu cha uDr Celo kuhle lona inono lenyanga mina ke umuntu mangabe eze ufuna usizo la kimi mangabe nginganalo nje ngingakwazi ngiyamtshela ukuthi anginalo lolo sizo ukusizakala ke lokho ukuthi umuntu ngimtshela iqiniso ukuthi anginalo usizo kunokuthi ngiqamba amanga ngithi hayi usizo nginalo kodwa jike futhi umuntu angasizakali. Asiyekeni ke leyo nto belaphi bakithi asiphilisene abantu ngeqiniso. uDr Celo kuhle ke lona inono lenyanga uhlala bemsongela bethanda bambeni ngashona umafafuke njengengilethi zoba imemeza bonke bathi golita abamhlophe Nkosi yamagago umfo kaMshengo ogibela ihlahla somdlebe uthanga thina imfene bayifaka amashoba ngakubo bayithwesa umqhele emazweni. Ningilandele ke lapha yana ku Facebook ngisazoqhamuka nezinkulumo ezakhayo nalana ku TikTok ningilandele siyishareni le video ngiyazi ukuthi into nje bengingayihlelile nami bengibabaza lokho engikubabazayo ngibhula umlilo ngoba phela into mangabe ibe yiphutha yaba wrong kumele siyibhule kuze nabanye bengaphinda phindi lawo maphutha.